every time you're skipping down the street. Think about the shoes upon your feet today. It's a magic world when your toes uncurl. Shoo-beep-bop. 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 Cipelići. Rođendansko iznenađenje. Bio je divan letnji dan. Cveće se ljuljalo na blagom poletarcu. U daljini se čula pesma ševe. Cipelići su zaključili da je dan kao stvoren za šetnju u prirodi. Lisajući svoj podsjetnik, Milek pogleda ostale i reče: ovog puta smo stvarno zabrljali. Evo u mom podsjetniku jasno piše kao dan, crno na belo. Zapisano mojom rukom, potpisano i s datumom, piše. Ne muči nas, reci šta smo to učinili. Da, šta smo učinili? Zaboravili smo da je danas Skituljkov rođendan, eto to je sve. Jadni Skituljak. Zato je on od jutros bio tako tužan. Ma moramo nešto da učinimo. Čekajte da malo razmislim. Malo da... setio sam se. Skituljak voli prirodu. Pozvaćemo ga u šetnju. Pravit ćemo se da ne znamo da mu je rođendan. Proslavit ćemo njegov rođendan u prirodi. Odlična ideja, a? Pa ja ću pripremiti poseban nastup. Svi počeše da pune korpu za izlet. Charlie je otišao kući i počeo da pretura po svom sanduku sa trikovima. Oprugu je stavio pod šeširić, šarene maramice u džep, a vodom je napunio cvetić na svom šeširiću. Pirueta je upravo završila pakovanje korpe kad najđe Skituljak. Zdravo, Skituljko! Krenuli smo na izlet. Hoćeš li i ti sa nama? Hvala vam, ali se danas ne osjećam baš najbolje. Molim te, Skituljko, pođi sa nama. Molim te, Skituljko, pođi meni za ljubav, inače ću se rastužiti. Draga Piruetice, kako da dozvolim da ti budeš tužna? Dobro, poći ću. Čini mi se da je ovo sjajno mesto za izlet. Pirueta je rasprostrala veliki stolnjak na travu i počela da iz korpe vadi razne poslastice. Bilo je tu mali kolačića. Puna zdela slatkog krema. I veliki bokal pun soka od naranđa. Skituljak, Charlie i Milek Čizmić šetali su u međuvremenu na drugoj strani polja. Ovo je divno, baš kao arena u cirkusu. Skituljak je pozvao Piruetu da im se pridruži, a zatim sedavše čekajući s nestrpljenjem da predstava počne. Tad se začu udarac činela i iznenada u arenu uskoči Charlie napravivši salto preko bala slame. Dame i gospodo, ova priredba je posebno rođendansko iznenađenje za našeg dragog prijatelja Skituljka. Ovim mu želimo najsrećniji od svih srećnih rođendana. I tada počne predstava. Pirueta i Milek Čizmić su se toliko smejali da ih je zaboleo stomak. Pirueta i Milek su oduševljeno tapšali, a Skituljak je od zadovoljstva glasno zazviždao. Kada se završila predstava, Pirueta izvodi iz korpe divnu tortu prekrivenu šlagom. Spustila je tortu nasred stolnjaka, a Milek Čizmić upali sveću. Tada su svi poželeli Skituljku srećan rođendan. Svi su povikali od radosti. Mnogo vam hvala. Ovo je najlepše rođendansko slavlje koje sam ikada imao. No ja pomislio da ste zaboravili da mi je danas rođendan. Da zaboravimo tvoj rođendan, Charlie? Nemoguće. Shoo-shoo-shoo-shoo.